Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike uvanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu umunsi wa kane ni kwigenekerezo rya 31 mu kakaro 2025 aho tugiye kurebera hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza. Muri aya makuru turaza kubabwira ibiriko biragenda bigaragara mu gisata cy'umutekano aho kugeza ubu ngo bitangazwa ko FDNB iri mu byishimo ntangere nyuma yuko abasirikare bari barafashwe n'umuhari w'izasarambwe bamaze kuba barekurwa. Turababwira ubuhamya bukomeye bwagiye butangwa n'abasirikare harimo Premier Classe Ndikumana Terence aho yavuze amagambo akomakomeye. Turaza kandi kubabwira ibyatangajwe na Ajida Chef Richard Nkurunziza aho yagize icyo avuga mu gihe yaramaze afashwe n'izasarambwe. Turaza kandi kubabwira ibiriko biragenda byibonekeza bijyanye na telegrame zikomeje kugenda zirungirwa ingabo ziri ku mirongo y'imbere y'urugamba by'umwihariko iz'u Burundi. Turaza kandi kujya no mu bice bitandukanye bizaraye bibereye imirwano ikomeye Kabare tubabwira uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira uko nibi igisagara cya Goma kirinzwe bihanze bikandi bihuye n'amakuru akomakomeye ubutasi bw'izasarambwe bwakiriye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na gahunda yo guhagarika imirwano yamaze gutegurwa na FARDC mu buryo budasanzwe. Yewe ninkubwira ko ibyatunguye isi yose ntabwo ndaba mbeshye, ibi ndahita mbihuza bikomeye cyane na Telegram yamaze kurungihirwa intwaza ngabo zirongo izindi mu bice bitandukanye. Turanyura muri corridor de sécurité tubabwira ibiriko biragenda byibonekeza. Turaza kandi kujya Tongo, Kibumba ndetse na Kanyabayonga turebe poste de observation uko zihagaze kugeza ubu bitanga icyizere cy'ejo hazaza. Turaza kandi kubabwira section des hostili ziriko ziragenda ziba mu bice bitandukanye mu rwego rwo guhagarika Burundi imirwano. Turaza kandi kubabwira n'indi nkuru nziza iri kuvugwa ijyanye na Ambassadeur Albin Fahad Al-Hajari wakomeje kugenda agaragaza ibigiye kuba. Turaza kandi kubabwira ibikomeye bijyanye no mu bice bya Ruke ndetse na Katobotobo bikomeje kugenda bigaragaramo imyiteguro yo kuba bagiye guturuka inkuru nziza. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na buffer zone hagati y'izasarambwe ndetse na AFC. Turaza kandi kubabwira uko bihagaze muri Masisi, Rucuru, Warikare aho rero ibintu bikomeje kugenda biba. Turaza gushingira ku byatangajwe n'uwitwa Jean Paul Kambere utuye ahanga wagaragaje ibiri kuba ndetse nuko ibintu bimeze. Turaza kandi kurebera n'icyo abasasanguzi batangaza ku itangazo rikomeye ryamaze na FARDC rigaragaza kandi risaba abasirikare guhagarika imirwano mu buryo butunguranye. Turaza kandi no kunyarukira mu barracks za FARDC ndetse n'izasarambwe tubabwira uko bihagaze. Turaza kandi kujya kuri training wing turebe uko abo ku muzasarambwe bari gutozwa ndetse nabo ku ruhande rwa Kisekedi bahagaze. Banywanyi muze tubane muri aya makuru mu buryo burambuye, kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye hitusyo ndasabone wiyongere mu atazongera gucikwa n'amakuru makuru akomakomeye tubashyikiriza ngaha yibanda cyane ku mutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvure inkuru yacu mu karere ndetse n'ibigaragara nk'uko byagaragaye muri aka karere kamaze iminsi kagaragaramo ibibazo by'umutekano muke. Imirwano hagati y'igisirikare cyane n'intwaro rusange ya Congo n'umutwe w'izasarambwe imaze igihe kirenga imyaka 3 itwara ubuzima bw'abasirikare batari bake, yaba urwo ku ruhande rwa Sarambwe, yaba urwo ku ruhande rwa FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa ndetse n'umubare munini w'abasivili baguye muri iyi mirwano. Ni mu gihe kandi abandi basivili bahunze imirwano aho kuri ubu hatangiye kugaragara ibimenyetso byo gushaka kugarura amahoro. Muri bimwe muri ibyo bimenyetso ni ifungurwa ry'abasirikare b'u Burundi bari bamaze igihe kirenga umwaka barafashwe mpiri n'ihuriro rya AFC ndetse aba bakaba baragiye batakamba bavuga ko bashaka ko barekurwa
bagasubira mu miryango yabo. Aba basirikare bafatiwe mu mirwano ikomeye yabereye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru no mu bice nka Mushaki, Kirorirwe, Rukara. Bafashwe hagati yo mu kwezi kwa 11 2023 ndetse no mu kwezi kwa gatatu 2024. Icyatangaje benshi nuko abaryo bagiye bafatwa mu buryo bwihariye no gusigara inyuma ku mirongo y'urugamba, abandi bakagwa mu mitego y'izasarambwe nk'uko byagiye byemezwa nabo ku ruhande rwa Sarambwe, nubwo leta y'u Burundi yo yagiye ihakana ko nta musoda wayo wigeze ucafatwa mpiri. Mu buhamya bwatanzwe n'abarekuwe harimo rero Ajida Chef Nkurunziza Richard, Ajida Ndikumana Felix, Premier Classe Terence Ndikumana bagarutse mu buzima bubi babayemo mu gihe kirenga amezi 10 bari mu maboko y'izasarambwe. Premier Classe Ndikumana Terence yagize ati twafashwe turi kumwe n'abandi basirikare b'u Burundi bari bagiye gufasha ingabo za FARDC, nubwo twari twoherejwe mu izina ry'ubufatanye mu kurwanya iterabwoba. Twisanzwe turi ku rugamba, ariko kuri ubu twagize ibyago bikomeye aho twari turi tuzi neza ko abanzi ari inshingano zacu kubarwanya. Twafatanywe amasasu yacu, twari dusigaye inyuma ku murongo w'itumanaho. Akaba rero yakomeje avuga ko kuri ubu izasarambwe zabafashe neza, batigeze bagirirwa nabi, ndetse bagashima izasarambwe zabarekuye. Umutima uciye bugufi, Ajida Chef Richard Nkurunziza we yagize ati muri AFC ntabwo twicaye ubusa, baradufashe twaka imbunda badushyira ku murongo w'igisirikare, ahubwo badufungira ahantu hihariye. Twagize kumva ko bazadutwikira mu buvumo, ariko nyuma y'igihe abayobozi babo baduhaye ikiganiro badusaba gutuza, bavuga ko batari ku rugamba n'u Burundi, ahubwo ko bari kurwanira uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo. Ibiro ni ibyatangajwe n'Ajida Chef Richard Nkurunziza wagaragaje uburyo yabaye muri ibi birindiro by'izasarambwe mu mezi arenga 10. Ni mu gihe rero mu Ugushyingo 2023 nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ubwo yaganiraga n'itangazamakuru y'Igitega yavuze yanze kwemera ko hari abasirikare b'u Burundi bafashwe impiri n'izasarambwe. Yabigarutse agira ati umuntu uvuga ngo dufashe abarundi azabimenya ate ko ari umurundi? Abarundi ntibasa n'abandi. Umuntu yambaye impuzankano ngo ni umusirikare w'u Burundi aho yaba yaragiye ku rugamba, ibyo ni ugukina ku bwonko bw'abantu. Iri tangazo ryatunguranye mu buryo bwinshi, aho ryateje igitutu ku miryango y'abasirikare bari baraburiwe irengero, kuko ryafashwe nk'uko leta y'u Burundi yanze kwemera ko ari ingabo azorejwe kurwana muri Kongo. Imiryango y'abasirikare bafatiwe muri Kongo yagiye igaragaza impungenge ko ababo baba baragurishijwe. Umugore wa Ajida mu basirikare bari baroherejwe, ndetse uyu akaba atuye mu gihugu cy'u Burundi, yitwa Claudine Nyirashimiyimana, yavuze ko yagiye asiragira ku biro by'ingabo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza, ariko akabwirwa ko nta makuru afite ku mugabo we. Yagize ati numvaga amakuru kuri radio ko AFC yafasha abasirikare bacu, ariko leta yacu ntihagarare. Umwana wanjye yaretse ishuri kuko yabayeho afite ihungabana, none kubona se yongeye kugaragara biraduteye ibyishimo. Ibiro ni byatangajwe n'umukenyezi wari ufite umugabo wari warafashwe n'izasarambwe. Amakuru yizewe yemeza ko AFC yafashe icyemezo cyo kurekura aba basirikare b'u Burundi nyuma y'ibiganiro byabaye hagati y'intumwa zihuriyeho n'abahagarariye inzego z'umutekano mu karere. Nubwo bitaratangazwa ku mugaragaro, hari ibimenyetso by'uko uruhare rwa Uganda mu biganiro by'ubuhuza rwagize uruhare rukomeye. Abo basirikare barikuwe bakaba bagera kuri 20, ubu bacumbikiye ku kigo cya gisirikare cya Muha i Bujumbura. Amakuru yemeza ko mbere yo gusubizwa mu miryango yabo barimo kwitwabwaho n'abaganga ndetse n'abashinzwe gusuzuma kugira ngo harebwe niba nta ndwara cyangwa ihungabana baba bafite, kugira ngo bitabweho n'abaganga nk'uko biteganywa mu mategeko ya gisirikare. Abasirikare bafunzwe cyangwa bafashwe mpiri bajya mu byiciro byo kwitabwaho bidasanzwe, basuzumwa hakoreshejwe igenzura filozogike, aho harebwa niba bafite ihungabana rishingiye ku ntambara PTCD, isuzuma rya discipline, harebwa niba barakurikije amategeko ya gisirikare mu gihe bafatwaga. Hari kandi bizwi nka debriefing operational
barabazwa amakuru yose yerekeye aho bafatiwe, uko bizagenze ndetse n'amakuru bifite aho bihuriye n'ibyagiye biba. Abarekuwe barimo gushyirwa mu cyiciro cya observation batayo, aho rero bazamara igihe cy'ibyumweru bitatu mbere yo gusubizwa mu bikorwa bisanzwe cyangwa se gusubizwa mu miryango nk'abasirikare bahagaritswe by'agateganyo, kuko hari n'igihe biba bivugwa ko baba barashyizwemo briefing z'umwanzi zishobora gutuma bazana intagunda mu gisirikare cy'igihugu. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa AFC Lieutenant Colonel Wiringoma yavuze ko ifatwa ry'abo basirikare ryagaragazaga ko Burundi bwarenze ku masezerano mpuzamahanga bwinjira mu ntambara idafite ishingiro. Icyo gihe yagize ati, aba basirikare baje ku butaka bwacu bafite ibikoresho bya gisirikare barwana ku ruhande rwa FARDC, twabafataga nk'abagabye igitero ku gihugu cyacu, ariko kuko AFC yiyemeje kubaha amategeko mpuzamahanga agenga intambara, twabafashe nk'imbohe z'intambara tubarinda kandi tubaha uburenganzira bwabo. Biro ni ibyatangajwe na Wiringoma. Ifungurwa ry'abasirikare rirafatwa nk'intambwe ikomeye kukongera kubaka icyizere mu karere, gusa haracyari byinshi bikenewe gukorwa, cyane cyane bijyanye no guhuza ibihugu bihanganye, guhosha imirwano no gushyira mu bikorwa umushinga wo gukura ingabo z'amahanga muri Congo, mu gihe imiryango mpuzamahanga nka CGR, EAC ndetse na ICGLR ikomeje gusaba ko ibiganiro byagaruka. AFC ikomeje kwerekana ko ishobora gufata imyanzuro y'uko, ariko bikaba rero bijyanye n'amahame y'ubutabera. Ifatwa n'irekurwa ry'abasirikare b'u Burundi birerekana ko uburyo umutekano w'akarere ka Kivu y'Amajyaruguru uhagaze uri mu kaga gakomeye. Biragaragaza uburyo ibikorwa bya gisirikare bishingiye ku masezerano ya politike bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu batari bake. Aya mateka azasigegara mu mitwe ya benshi nk'ikimenyetso cy'uko igihugu cyohereza ingabo zacyo mu butumwa bw'amayobera kigahakana abayo nk'uko bigenda byibonekeza, ariko kandi inyigisho y'uko umutwe w'izasaramu ushobora kwitwara mu buryo bwubahiriza amategeko mpuzamahanga aha agaciro ubuzima bw'umwanzi wafashwe. Mu gihe intambara itararangira ndetse n'ingaruka ziri kugenda zigaragaza ku baturage n'abasirikare, ikintu gishimishije ni uko AFC yerekanye ko ufite ubushobozi bwo gufungura imbohe, ariko hakenewe uruhare rwa diplomasiya nyayo kugira ngo abasirikare ntibongere kuba bashorwa mu mirwano itumvikana. Dukomeje n'aya makuru, hatanzwe itegeko rikomeye muri Telegram iremereye yaturutse Kinshasa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, aho intambara ihuza ingabo za leta na AFC imaze imyaka irenga 3 mu bice bitandukanye. Mu gihe imirwano ikomeje gutwara ubuzima bw'inzirakarengane mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru, hatangiye kugaragara ibikorwa bifatika bigamije guhagarika intambara ndetse no gushaka amahoro arambye. Dushingiye ku byabaye ku igenekerezo rya 19 Mukakaro 2025, leta iharanira intwaro rusange ya Congo n'ihuriro AFC bashyize umukono ku mahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro yabereye i Doha muri Qatar. Ibyo biganiro byari byateguwe mu ibanga rikomeye nyuma y'igitutu cyashyizweho n'ibihugu byo mu karere ndetse n'umuryango mpuzamahanga binyuze ku bufasha bwa leta ya Qatar. Iyi nkuru irasesengura ibimenyetso nyabyo bigaragaza uburyo FARDC n'ingabo z'u Burundi zatangiye ibikorwa bigamije guhagarika imirwano, ariko nanone igaragaza imbogamizi zikiri mwishyirwa mu bikorwa ry'aya mahame y'amahoro. Ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya leta ya Congo FARDC ku igenekerezo rya 28 Mukakaro 2025 bwanditse ubutumwa bwa Telegram bwoherereza ingabo zose zikorera mu bice bya Masisi, Rucuro, Warikare ndetse no muri Sud Kivu. Ubu butumwa bwagiraga buti, abasirikare bagomba guhagarika ibitero ku birindiro bya AFC. Ni ngombwa kubahiriza amahame y'amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono i Doha ku igenekerezo rya 19 Mukakaro 2025. Umwanzi niwe ugomba gutera mbere, mwebwe mukamugarura inyuma mwitabara. Iki ni icyemezo cyafashwe nyuma y'uko AFC ishinje FARDC n'imitwe ishyigikiye irimo Wazalendo gutegura ibitero bundi bushya mu misozi yitwa Murema, Kateko, Nyamaboko. Ubuyobozi bwa FARDC bwavuze ko ibyo bikorwa bitarimo amabwiriza y'ingabo, ahubwo ari ingabo za Wazalendo zishobora kuba zararenze kuri aya masezerano mu rwego rwo kugabanya imvururu no guca
biganiro no gucunga imirongo y'imirwano, FARDC yatangiye gahunda yo gushyiraho imbago z'ingenzi ku bibuga bya gisirikare biri mu turere twavuzwe haruguru. Ibi rero birimo gushyiramo cordon de sécurité, aho ingabo zitarenza aho zibujijwe mu buryo buteganyijwe. Ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo mu rwego rw'ubufatanye bw'umutekano bw'akarere. Force zikaba rero zaragiyeyo mu buryo bwiswe Tafoke. FDNB yari imaze igihe kinini ihangana bikomeye na Izasarambwe mu bice bitandukanye mu misozi yitwa Ruvunda, Rukoko, Ruseka, Mahanga, ariko nyuma y'amasezerano y'Idoha biravugwa ko izi ngabo zasabwe guhagarika ibikorwa byose bya gisirikare zigategereza ko bazigaba ibitero maze zikaba zarwana zitabara. Umwe mu ntwazangabo za FDNB mu butumwa yarungitse ku rubuga rwa WhatsApp ruhuriramo intwazangabo yagize ati: twahawe amabwiriza yo kutarasa ku birindiro by'Izasarambwe. Nta gikorwa na kimwe cya gisirikare cy'u Burundi kigomba kuba cyaba. Tugomba gukomeza kwirinda no kurinda ibirindiro byacu gusa. FDNB kugeza ubu ikaba yaragiye igaragara mu mirwano ikomeye yabereye mu bice bya Tongo, Kibumba ndetse na hafi ya Kanyabayonga. Kuri ubu rero bafite abasirikare benshi mu gisagara cya Uvira bitewe n'amakuru butasi Service Nationale de Renseignement bakusanyije agaragaza ko hari ibitero biri gutegurwa bishobora kuba byakibasira n'igisagara cya Uvira, bigashyira ibyago bikomeye ku gisagara cya Bujumbura kiri mu ntera y'ibirometero 30. Hari ibirindiro by'ingabo z'u Burundi mu bice bitandukanye, niho rero bivugwa ko hari observation mu buryo budasanzwe ikaba yongerewe imbaraga, kuko bivugwa ko bagomba gukurikiranira hafi intambwe yari yose y'abarwanyi ba FARDC ariko batarashe. Amasezerano yashyizweho mu Doha n'impande zombi ku igenekerezo rya 19 mu mwaka wa 2025 harimo ingingo zikomeye 3: guhagarika imirwano burundu, guhagarika kwimura abasirikare ku mirongo y'amajyepfo n'amajyaruguru, kugumaho buri ruhande rugenzura guhera ku igenekerezo rya 15 mu kakaro 2025, kohereza abasasanguzi b'abanyamahanga kugenzura iyubahirizwa ry'aya masezerano, kurekura imbohe z'intambara n'abasivili bafunzwe. Aya masezerano kandi yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo ndetse na Perezida Bisimwa, umuyobozi w'ihuriro AFC. Ku ruhande rwabo, kuba Qatar yarashoboye guhuza impande zombi bizatangaje benshi, ariko bizatewe n'uko igihugu kimaze imyaka gifite umubano mwiza n'ibihugu byo mu karere harimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda. Umuhuzabikorwa w'ibiganiro ariwe Ambasaderi Albin Fahad Ali Hajiri wahamije ibagira ati: igihugu cyacu cyemeje gufata iya mbere mu kugarura ituze mu karere. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kuba witekanye, kandi AFC igomba kubona uburenganzira bwayo bw'uburenganzira bwa politike n'umutekano. Qatar yatanze icyumba cy'inama ahagiye habera ibiganiro by'ibanga hagati y'intumwa za leta ya Kongo na AFC. Hemejwe ko ibi bigomba kuba byarindwa ku mpamvu z'uko bikiri ibanga. Nubwo AFC yahagaritse imirwano, imitwe ya Wazalendo amakuru tugeraho biravuga ko ikomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye, ariko na AFC hari ibice yagabyemo ibitero nk'uko tugiye gukomeza tubirebera hamwe. Ku igenekerezo rya 25 mu kakaro, Wazalendo biravuga ko yateye ibirindiro by'Izasarambwe ahitwa muri Ruke, ahitwa Katobotobo, bituma AFC igarurukana uburakari bukomeye igaba igitero cyo kubohoza ibice bitandukanye. Byaje kurangira AFC yambuye Wazalendo agace kahitwa Murema kari muri groupement ya Nyamaboko ya mbere. Ni mu gihe rero ibi byavuzwe n'umusirikare warungitse ubutumwa ku rubuga rwa WhatsApp yo mu Zasarambwe, yagize ati: ntitwagabaga ibitero, twari dutuje, ariko Wazalendo baraduteye. Twari dufite uburenganzira bwo kwitabara. Wazalendo ishyigikiwe na FARDC kandi barimo gusenya amasezerano y'amahoro. Akaba rero ari byo yatangaje agaragaza ibiri kuba ndetse nuko bihagaze. Tubibutse ko rero uko bigaragara FARDC na FDNB batangiye kuganira ndetse bagashyiraho uburyo buzwi nka zone de sécurité hagati y'impande zombi. Muri gahunda iri kuganirwaho harimo kurema buffer zone hagati ya FARDC na FARDC, kugabanya ingano y'ingabo ziri ku mirongo y'imirwano, gushyiraho itsinda rihuriweho rigenzura ibikorwa by'amasezerano, kwakira ndetse no kurekura abagiye bafatwa kuri buri ruhande. Ibi byose bigamije kubaka icyizere no kurinda ko impande zombi zakongera gusubira mu ntambara ikaze nk'iyabaye mu kwezi kwa 4 2025 kugeza mu kwezi kwa 5. Abaturage batuye muri Masisi, Rucuru na Warikare batangiye kugaragaza icyizere nubwo bateye impungenge n'ibitero bikomeje bya Wazalendo
rero uwitwa Jean Paul Kambare utuye Kicanga yagize ati ubundi twari twaramutse turetse gukora imirimo twari tumaze iminsi duhagaritse imitima ariko ubu hari icyizere kuko abasirikare ntibari kugaba ibitero nk'uko bizahoze ariko turacyatinya imitwe ya wazalendo kuko yivanga mu muryango itagira umurongo. Akaba rero ari zatangajwe kugeza ubu rero bikavuga ko hakenewe intambwe ikomeye kugira ngo ibibazo birangire mu maguru mashya. Nubwo FARDC n'ingabo z'u Burundi batangiye gufata ingamba zo guhagarika imirwano ntibivuze ko bavuye ku rugamba kuko rero mu itegeko bahawe itegeko ry'uko bagomba kurinda ibirindiro byabo bakaba barwana mu gihe bibaye ngombwa uko bagabweho igitero. Ibiro birerekana ko isaha yari yose mu gihe ibiganiro byatinza mu gace uruhande rumwe rushobora kongera gusubira mu mirwano bisimbitse bikaba bihura neza n'amakuru buri ruhande rufite y'ubutasi. Nuko dusoje banywanyi niba ari ubwa mbere dukurikiye reba munsi ya video fyonde sabone kuyongera mu atazongera gucikwa n'amakuru akomakomeye arebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.